В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка «Исторические ценности. Таинственные страницы древности». На ней впервые представлены артефакты, переданные историко-культурными государственными заповедниками страны и Институтом истории и археологии Академии наук Туркменистана. Kahraman arkadalı kahraman serdamı taysı tağalası bilen her yıl Nusoy qalalarına mevsimlerin Türkmen, İtalyan arkeolog topori qazı atırışı işler geçiriyor. Qazı atırışı işlerinin doğumunda tapılan tapınmalar Nusoy'un tarixini öğrenmekte esasen çeşme bolup duruyor. Şu qazı atırışı işlerinin doğumunda şol yerden mesela zamanın tapınması deyip adalan ritualların tapılmağı şu şumalı içinde tapılan tapınıların içinde hut pilin sünkünden yasalan ritualların tapılması şu koyunu soydan tapılmağı şu yekatak Nusoy'da tapılmağı şu Nusoy'un simvoli nişanı hükmünü kabul edildi. Nusoy tarihi medeni devlet qo'riqxonasining deyishli Mansur Depe deb yodgorlik var. Şu yodgorlikdan bir saniye kuyda bölümlerine çekilen suratlar tapıldı. Şol suratların birine Şah emellarının şekli verilipdir. Beylikisinde olsa Türkmen ayalının, şu ayadır ki Türkmen ayalının Şah Abbasi, Gulyakı, Çapratçan ayalı, şaytepler bilen bedelen ayalının şekli verilipdir. Bunu öğrenen alimler, Pugaçenko ayalı alimler şu suratı seridende hakiki Türkmen ayalının yüzünü güçlü yadına salyar diyer. Şöyle kadim 1. asırda yaşayan Grek yazıcısı Plutark Durmuş Değiştirme kitabında Nusoy Parfiyanın şeyle bir yenileme atları var. Şu kovdan yetip bolanok, kaçtan kurtulup bolanok deyip şeyleri öğer beşişti Nusoy Bedevler deyip adlandırıyor. Şu Nusoy Bedevlerinin hakiki Şumal Qıdur Axalteka atlarının atavalarını geçen asırın 50. yıllarına mason al-Min nutlaynalardan esaslandırıp suud etti. Şöyle Nusoy Bedevlerinin Axalteka atlarının atavalarını şular yani tarih meden yadigarlıklarımızı gelecek nesillere avat yağdayda yitirmekte, için öğrenmekte, ulu mümkünçülükler öğreten kahraman arkadalı kahraman serdarımıza köp sağ olsun aydıyarız. Koy kahraman arkadalı kahraman serdarımızın canlar sağ, ömürleri uzak, iyilik bekvetli işleri rivaz alsın. Заповедник Абиверт предоставил для выставки находки эпохи энеолита. Керамические сосуды с орнаментальной росписью, женскую статуэтку, фигурки животных, детскую игрушку, фрагмент повозки и печать. Из заповедника Ниса на выставку поступили фрагмент кувшина с изображением женской фигуры, а также элементы архитектурного декора, фрески, метопы и глиняные сосуды. Заповедник Сарахс предоставил серебряную монету с изображением Александра Македонского, глиняные фигурки собаки, глиняные светильники. С городища Дихистан в западном Туркменистане на выставке демонстрируются глазурованные керамические изделия X-XII веков с золотистым отливом, кувшины, тарелки и чаши. Среди средневековых металлических изделий бронзовая шкатулка полулунной формы с гравировкой, сосуд на ножке с крышкой в виде птицы, несколько подвесных котлов и металлическая подкова. С городищ Парис-Депе и Шахр-Ислам, где раскопки вел Институт истории и археологии Академии наук Туркменистана, представлены глазурованные и неглазурованные керамические сосуды, а также фрагменты архитектурного декора Парис-Депе. Выставка «Исторические ценности. Таинственные страницы древности» открыта для посетителей и продолжит знакомить туркменистанцев и гостей столицы с новыми археологическими находками страны.